twe tubikora mu buryo bw'ikinyamwuga. Yego. Yego. Niba mushobora kuba mwitwaza ko mwishura office kubera ko mutabikorera mu masengero kubera ko muri n'abapastori mukababwiriza mu buryo bwa gikristo mugashiramo n'umwuka mukabumvisa muri ubwo buryo bwa gikristo mutire mu charging abantu hari n'abatinya kuja mu rukiko kubera impamvu z'amafaranga wenda bagatinya kuja gufata baroya kubera ko birabacaginga noneho rero babisunga mwebwe nk'abantu n'ubundi bafite n'ubundi ico bazi muri theology. Yes, reka twizere rero ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye tunabifuriza amahoro Nyagasani ubundi kandi tunabasabira ku Mana kugira ngo ubatameze neza mwihangane muraza kuba mwamera neza ibindi kandi tubikesha Nyagasani uduha ubuzima umunsi ku wundi ndetse kandi tukarushirizaho no kuba twakwizera kubera ibiba bidushikira umunsi ku wundi kuko bisanzwe ni kuri Two Brothers Official ibiganiro n'ubundi by'uruhererekane bisanzwe biza twena tubazanira abantu batandukanye by'umwihariko mu bintu bijanye n'iyobokamana kugira ngo turushirizeho kuba twahugurana tukaba twamenya ikintu ndetse n'ikindi kuko mubibona rero kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zanyu turi kumwe n'umupapa niwe twifuje no munsi kugira ngo tubane nawe tuze kugirana byinshi tuza kuganira hano dufite murabona uburyo yambayemo ni uburyo budasanzwe rwose ibingibi by'umwihariko nibyo tuza kwibandaho ubundi kandi turaza kwibanda ku nyandiko nyinshi ndi kubona hano imbere yanje by'umwihariko izi nyandiko zikaba arizo yagiye akura mu mashuri yamuhesheje kuba yakwambara ino myambaro gusa tutarinjira mu kiganiro nyirizina reka tubanze tumuhe umwanya abanze atwibwire ubundi tuze kumenya ese ni muntu ki tugiye kuganira nawe hari amazina yiwe rusange hakaba n'amazina agenda ahabwa cyangwa se amatitire agenda ahabwa n'imirimo ndetse n'amashuri ahagiye agera tubahaye ikaze muri kino kiganiro rero tuze kuganira. Murakoze cyane. Yego. Ku mazina nitwa Rwanda Eric. Tuye Kasarani tumaze imyaka 9. Yego. Ndubatse. Nkaba ndi n'umupasiteri. Yego. Kasarani nyoboye itorero ryitwa Baptist Church. Yego. Ikorana na ministeri yitwa Rest for the Nation Baptist Church. Yego. Rero yego kuba kuri uyu munsi wacu wa graduation. Yes, murakoze cyane ndizera neza ko hari ibyo ushobora kuba wasize dushingiye ku myambaro wambaye iyo myambaro wenda ishobora kuba hari andi mazina iguha. Oya ayandi mazina ntabwo ndageraho nitwa amazina ndacyari mu rugendo. Uracyari mu rugendo? Yego. Tukunze kumenyera ko kumva cyangwa se tukaba tunazi neza ko umuntu wese iyo twumvishe ko umuntu yakoze graduation ahari tuba dutekereza ko ashobora kuba nasoje amasomo ye. Ubu hari urundi rugenzo ukirimo? Cyane rwose. Cyane rwose imbere yanjye haracyariho kizindi ntambwe zibiri kugira ngo usoze amasomo. Yego. Naho ushaka kuzagarukira cyangwa niho amasomo azabagarukiye? Amasomo ntazarangira. Ndashobora kuva muri ibyo gafata ibindi. Yego. Ariko ibi naniga hasigaye intambwe zibiri cyangwa se etape. Yego. Hanyuma rero hano ndi kubona ibyete byinshi mugani wabi wacu hano hari ibyete byinshi hari icete kimwe ndi kubona hano cha Mediate nimba ari ni Mediate what? University. Mediate University. Iki ngiki ni kimwe hari ikindi ndi kubona hano n'ubundi cha uko biri kose bishobora kuba bifite aho bihuriye. Yego. Ariko kandi nje sinshobora kumenya ibyari byo kandi byose mbona ari ibyete kandi byose babihawe no munsi. Yego. By the way reka tubanze tugana congratulation kubera ko wafashe urugenzi rurerure n'ubundi kugira ngo bugeze kuri no munsi. Yego. Hanyuma rero uru rupapuro rwaba rusobanuye iki? Wenda unarwereke n'abantu badukurike kuri kamera. Yego. Iyi ni certificat yo muri mediation cyangwa se mediation na ruhawe no munsi na university yitwa Mediate University. Ni twahuguwe mu mezi 2. Yego. Kuva mu kwa gatanu kugeza kuri tariki y'uno munsi nibwo twabashe gusoza ayo mashuri. Yego. Iyi ngiyi irebana cyane niki? Iyi ngiyi irebana mediation cyangwa se mediateur mu Faransa. Umuhuza. Yego. Irebana dukorana n'urukiko. Yego. Hari imanza zigera mu rukiko ba nyirazo bakaba basaba ko babasha kubyirangiriza.
bagasaba urukiko ko babemerera urubanza rugasubira inyuma. Rero muri icyo gihe urukiko rubategeka kuba bari kumwe n'umumediyeta yego kugira ngo babafashe muri uko kwihuza, yego cyangwa se urashobora kujya kwa chief akakubwira ngo urwo rubanza rwawe shaka umumediyeta ubaje hagati kugira ngo mubashe guhura. Icyiza cya mediation cyangwa se ofisi ya mediation nuko ihendutse kuruta mu rukiko. Mediation ntabwo bagucaginga ari amafaranga yose bacaginga mu rukiko. Icya kabiri, mediation ntabwo umuntu atsindwa. Iyo mufite ikibazo muri babiri, twebwe bayita ngo ni situation win-win. Urabumvikanisha, uyu akagira ibyo areka, uyu akagira ibyo areka. Ntawe utsindwa muri mediation. Ubwo hatsindwa mwebwe, habura na babiri hagatsindwamwe. Oya gute kandi tutaba dufite ikibazo. Twebwe ndetse ntabwo ari twe tubafasha, ntabwo ari twebwe dufata imyanzuro, ni mwebwe muyifatira mwenyine. Yego twe no kubaja hagati. Mbaza mu tubaja hagati gute? Badutegeka ko tuba turi hagati y'abo bantu babiri. Mu gihe bavuge ingorane zabo, hari igihe umwe yorakara akaba yoja gukubita undi kofi. Yego Ariko dutegeka iyo duca izo manza kuba turi hagati y'abo bantu kugira ngo duhoshe izo mpande. Yego. Hanyuma rero n'ubundi harazamo ikindi kibazo, ese iyo muje kubahuza mubahuza mu buryo, ubwo buryo mubahuzamo mwebwe ubwanyu isano mwaba mufitanye n'umuroya ni irihe? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, mubahuza mu buryo bwa gikirisitu cyangwa ni mu buryo n'ubundi bufite aho buhuriye na leta? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kubera iki mufite aho muhuriye n'itorero mugasa kandi mugacaginga abantu bashaka kwihuza, kubera iki mutabahuza ku buntu? Okay, urakoze. Icya mbere warubajije ngo ese duhurirahe n'urukiko. Yego. Nakubwiye ko imanza zigenda mu rukiko, ariko ba nyirazo bakifuza ko zakemuka mu buryo bworoheje, butabayemo gufungishanya, bitabayemo amafaranga menshi, kandi rwamaze kugera mu rukiko. Muri icyo gihe urukiko rubategeka kubona umumediateri cyangwa se mediata mu gifaransa, mu cyongereza. Rero naho duhurira. Urukiko tuba dufitanye contact cyangwa se kontra n'urukiko, bakabatwoherereza. Hanyuma rero mubishuza gute? Tubishuza gute? Bivana n'iyo case. Hari case zimwe ziba zintoya, ndarangira ishuri no munsi, iby'ibiciro muzabimenya hanyuma. Icyo nshaka kumenya, kubera ko imushiraho ibiciro kandi amasomo murangije afite aho ahuriye n'itorero, kubera ko bitaba ku buntu? Yego, impamvu nuko iyo ofisi yishurwa. Kandi cya kabiri, ntabwo ni profession, tubikora bukinyamwuga. Ntabwo ari uguhanurana, bujyana guhanura gusa ngo reka gukora ibi ngibi. Twe tubikora mu buryo bw'ikinyamwuga. Yego. Yego. Niba mushobora kuba mwitwaza ko mwishura ofisi, kubera ko mutabikorera mu masengero, kubera ko muri n'abapastori, mukababwiriza mu buryo bwa gikirisitu, mugashiramo n'umwuka, mukabumvisa muri ubwo buryo bwa gikirisitu, mutiriwe mucaginga abantu. Hari n'abatinya kuja mu rukiko kubera impamvu z'amafaranga, wenda bagatinya kuja gufata abaroya kubera ko birabacaginga. Noneho rero babisunga mwebwe nk'abantu n'ubundi bafite n'ubundi ico bazi muri theology, kubera ko mushaka ako kantu ko gusa kandi kubacaginga, kubera ko mutabazana mu itorero, mwirefere kuri Bible ubundi kandi mubahuza. Ndumva utabashe kuyimenya neza, reka nigusobanurire neza. Iyi mediation ntabwo ari mu rwego rw'itorero gusa, turi international. Yego. Ubu nemerewe guhuza ibihugu n'ibihugu. Yego. Ibihugu bibiri bigwana, ka Ukraine n'Uburusiya. Yego. Ubu no koherezwa n'ikindi gihugu kajya ku mediatinga. Rero niyo mpamvu biri mu rwego ruri hejuru cyane. Ntabwo ari urwego, ntabwo ari guidance and the counseling ya pastoral. Oya, twebwe twahuguwe mu buryo buri international. Yego. Yes. Hanyuma rero gato n'ubundi tukiri aho ngaho, Bibiliya ivuga iki kuri iki kintu cya mediation? Bibiliya ndetse wanabyumvise muri graduation twari kumwe n'icyo cyiza, iravuga ngo hahigwa
abunga kuko bazitwa abana b'Imana. Yes, hahirwa abunga abandi kuko bazitwa abana b'Imana. Kunga ni kubiri, kungishwa n'amategeko, hakaba no kungishwa ubuntu. Ntabwo ari amategeko kandi ntabwo ari n'ubuntu. Nakubwiye ngo ni win-win. Ni win-win. Yes, nta tegeko tugushiraho, twebwe tubasha kumva tugasobanura uyu nguyu ku rugero. Ndagira ngo uri kuri kamera. Ni kangahe? Ni gatandatu turutse hano. Uturutse hano. Subira hari umbwire ngo ni kangahe? Karaba 9. Karaba 9. Yego. Rero wowe wabona 9, nje nambona 6. Mfasha uyu wa 6 kubona ko ari 9, ngafasha n'uyu w'9 kubona ko ari 6. Yego. Nta kindi kora. Nuko. Nta mategeko, nta n'ubuntu. Nuko gufasha kubona ko wowe uje muri uruhande rwanje urabona ko ari 6. Wowe naje ngiye muri uru ruhande rwawe urabona ko ari 9. Nico gusa. Twebwe mediator nukukwereka nukugufasha kubona iyi side y'uwanyu ko ishobora kuba ari ukuri. Okay. Ico ngico nashaka ko tugisobanura kugira ngo abantu bataja kubona umwambaro wa pastoral cyangwa se warangije muri theology, abantu bagatekereza ko ibintu byose bizaza kuza ari ubusa. Ibintu byose ubumenyi ni bwiza, ariko kandi ubumenyi n'ubundi hari aho buhurira n'ubuzima dutuyemo, kandi ikintu kiri professional rwose ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma rero n'ubundi tukiri muri ibi ngibi, aya masomo muba murangije ubu ngubu ni iki mugiye gukora kuri none? Nza kuganira na chairman wa community yacu, yego, ndetse n'abachief, ndetse na police station, yego, amakese aho kuja mu rukiko direct. Tuzabereka ofisi zacu, tubaheze business card zacu, bazahita baduhamagara tubafashe ko tubifite mu bwo bumenyi bataraje mu rukiko. Icya kabiri cyo tuzokora, tuzakorana n'abandi mediator. Ndashobora gukora n'abandi ba mediator, tukagira ofisi nini yagutse mu buryo ndetse nkakurifaringa twabashe kukugerera ku ntego, nkaba nagutuma kundi mu mediator cyangwa se ku yindi koti. Yego. Hanyuma rero tumenyereye ko abantu babiri iyo bagiranye ibibazo, baba bavukana cyangwa se batavukana, baraburana, utsinzwe babyita kunguruza urubanza, wenda akaja hisumbuye kugira ngo arebe kuko ariho wenda yatunganyirizwa. Kuri mwebwe ababananiye muboherezaho, niho baja muri leta cyangwa mwebwe mwakira n'abavuye muri leta? Leta irashobora kuduheza abantu kuko nabisobanuye kare. Yego. Kimwe batabanza kuja muri leta bakaza gushaka umu mediator. Twebwe rero yaje muri ofisi yanjye, nakubwiye ngo ni win-win. Ari kumwe wenda ntanyuzwe. Yego. Ndashobora kumwandikira, yego, kamutuma ku yindi ofisi y'aba mediator bandi, cyangwa se ngahita mutuma mu rukiko. Yego. Okay. Icyo ashaka. Yego. Icyo ndibaza neza ko bisobanutse. Ndashobora kumutuma ku yindi ofisi y'abandi ba mediator, wenda bo bafite ubuhanga kundusha, cyangwa se bashobora kwizerwa nabo. Umwe ashobora kuba nahengamye, ashobora kuba nahengamye. Rero muri ico gihe iyo abibona gutyo, ndamwandikira lettre, kayistapinga, kamurifaringa ku yindi ofisi ya mediation, cyangwa se atayikenera kamwohereza mu rukiko. Yego. Ndibaza neza ko abantu badukurikiye ibyo bintu bashije kubisobanukirwa. Ndibaza ko uru rupapuro, ndibaza ko rushobora kuba ari rwo rumwe n'urwo. Yego, iyi ni indahiro twafashe. Yego. Mbere y'abacamanza bari baje. Yego. Rero twagomba kubirahirira imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Yego. Ko tugiye kubikora kandi tuzabikora. Hano hariho amagambo menshi. Tuzabikora mu muco. Yego. Tuzabikora tutitwaje inyungu zacu bwite. Tuzabikora mu muco, openness, accountability, and
leadership ministry. yego Yes. sawa urunguru urunguru rwitwa ni alliance Yego. bwo ni urunyabaki Uru iyi ni formation yego ntabwo ari alliance uyu nguru wampaye. Biblical counseling. oh Alliance ni iyo. okay alliance ni iyi ngiyi Yes. Arayita alliance Yego. but ni alliance of theological schools. Ni ishirahamwe mu yandi magambo ni ishirahamwe ry'amashuri ya theology Yego. muri Kenya. yego Rero rutwaruhawe nk'abarimu icya kabiri nk'abantu license yo gufungura amashuri ya theology ahantu duherereye. yego Ubu nifite iyi ngiyi guverinoma inyemerera gufungura ishuri rya theology kandi ikanyemerera kuba n'umwarimu wa theology. wow Ibi rero ni formation dukora kuri university nigaho. yego Ntabwo iyi ngiyi ariyo nagiye kwiga. Ni formation twiga y'amezi 6 bakabasha kuduhugura uko bigisha. Iwacu babyitaga diplôme des humanités générales cyangwa se abarimu babitaga gute abansenya yes baduhugura kuba abarimu ba theology. yego Yes. hanyuma rero ndabona izi ngizi zirashobora kuba zisa uru ni rwo guru Yes. Iyi nayo ni indahiro y'iyo alliance of theological schools. Nayo twafashe indahiro imbere y'abacamanza nanone yego ko tuzigisha tudatatira ibyo twize. yego hanyuma rero ubunyangamugayo cyangwa se za kirazira ziri mu byo mwize ni ibiki? Kirazira cyangwa se baravuze kirazira cyangwa ubunyangamugayo ubunyangamugayo. Iyo twigisha kirazira kwigisha utanga urugero ku muntu runaka ukwenta umuntu vis-a-vis. yego Kirazira waruvuze za kirazira za donc cyangwa za se theology yes. Iyo utanga urugero ntabwo mvuga ngo naka wowe. yego oya kirazira. Icya kabiri kirazira kuvuga wowe ibyo udakora. nirindinze ngo wiyitse. Kirazira kuvuga ibyo udakora. yego Namba wigisha abantu ugomba kubigisha nawe ubikora. Icya gatatu ugomba kwigisha ibyo wemera kandi unabikora. Yes. Amasengesho menshi arakenewe cyangwa akenewe gukoresha ubumenyi. Amasengesho arakenewe ariko kandi iyo agize ubumenyi biba arakarusha. Iyo ugize amasengesho gusa uba buri ubumenyi. Yego. Haba ari icyura ko biri kose. Niyo mpamvu nicaye hari ibindi ukimbaza maze imyaka kuva 2018 ndi ku ntebe y'ishuri shaka ubumenyi kandi senga. Mvana hano muri Kenya turi kajya mu Bugande ku musozi gusenga ariko ngasenga icyumweru ibindi bitatu nkajya mu ishuri. Yego. Wabitewe n'iki gukomeza kwiga ku myaka ufite kandi warugeze igihe cyo kwigisha abana? Reka mbivuge gutyo. Yego, icyanteye birashobora kuba byinshi ariko ndavuga bikeya. Yego. Ngiye narize kiri mu biya bihugu by'iwacu ndetse mfata licence muri informatique. Yego. Mfite licence muri informatique. Ngeze muri ibi bihugu yabaye challenge nabuza akazi kubera igifaransa systeme y'igifaransa twigiyemo. Yego. Ibyo nize byose muri iyo informatique byari mu gifaransa. Laptop nari ntunze yari mu gifaransa. Yego. Rero ndacyanganyikirwa insa nk'umuntu utarize. Ndavuga ngo reka nige muri systeme y'icyongereza bibe bibiri. Icya gatatu icyateye kwiga nagiye muri UN.
mvuga amakuru. Yego. Ndagize kuvuga amakuru bo bandika ko ndi pasiteri. Kandi narabwiye ngo je navuga ubutumwa iwa. Yego. Kuvuga ubutumwa simpa kuvuga pasiteri. Iwe bandika ngo ndi pasiteri. Hageze igihe cya lisansema. Hageze igihe cya lisansema. Nibwo namenye ko banditse ko ndi pasiteri. Ndavuga ngo ngiye kubyigira. Abantu bahanuye cyangwa se bari mu mubiri. Uwo munsi niwo munsi nagiye ku ishuri tangira muri certificate. Fata certificate umwaka urangiye. Buce injya muri diploma. Nanone ndayirangiza. Buce injya muri degree. Uno munsi na graduatinze muri masters. Ndabishimira Imana. Urabishimira Imana. Yego. Niki kintu uhugura abandi ba pastori? Sinzi ko abandi ba pastori bose bafite zino mpamya bushobozi zose ufite. Izi mpapuro zose ufite hano. Niki uhugura cyangwa se nikubwira abandi ba pastori badafite izi mpapuro zose? Cyangwa se batiza amashuri yose angana nayo umaze kwiga? Icyo mbabwira reka kivuge muri ubu buryo. Yego. Namaze kubona ko ubwoko bwacu bwashyitse ino kibwiga cyane cyane abapasiteri kandi bari bo bafite abantu. Yego. Icyo nakoze naganirije kino kigo nigaho cyitwa Breakthrough International Bible University. Nganira na Vice Chancellor yitwa Juguna Patrick, Professor Dr. Juguna Patrick. Aranyumva cyane, arabyakira neza ndetse aravuga ngo agira iyo program yitwa ngo ni Heart of Africa. Muhuza n'aba bishop, baraba bishop bane. Nari kumwe n'undi umuntu twari ko dukorana icyo gihe. Yego. Iwe ntabwo ari bishop. Turahura duhurira TRM. Abasobanurira uburyo batanga doctorate ku bantu bagize icyo bageraho. Bafashije community. Bafashije ubwoko cyangwa se communauté. Ba bantu baremezanya bapanga umunsi wo kugira gute wo kuzabikora mu kwa gatandatu ariko ntibavuga itariki. Ntibavuga naho bizabera. Arayibasigira ngo mwebwe mupange aho mu bizabera n'amatariki bizaberaho. Ngiye nemeye kubaheza doctorat honorifique. Kandi nzayiheza abantu 50 mugende muntorera abantu mu bwoko bwanyu bagize icyo bakora ariko ubwoko bwacu babitayaho. Aba bishop tavuze mazina. Niba numva iyi video bazanyomoze ko ntabikoze. Yego. Yes. Cyangwa kugira ngo babone doctor honorifique ariko kubyo bakoze. Hari umwe atubwiye ngo amaze muri missionaria imyaka irenga 20. Twari kumwe umunsi amaze akora missionary imyaka irenga 20. Ndebye profile cyangwa se incamake y'ibyo bakora. Abanyakenya bazihabwa. Abacu barabaruta incuro 10. Niyo mpamvu byanteye kubisaba gutyo. Icyo gihe turabyumvikana babitaho. Urumva ko nagerageje uko nshoboye. Ndetse na nyuma yaho najyanye ndumwe mushitsa muri ofisi. Barumvikana ifaranga uyu munsi itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri yagombwa guhabwa doctor ariko yabitaya. Hageze muri kicumweru gishize ndamwibutse ese bya bintu wamubitaharye tiyanshubije. Ntabwo gishobora kuba ari ikibazo cy'ibiciro byinshi by'amafaranga bishura. Ibiciro nakubwiye iyo Heart of Africa yari yabagabanyirije bishoboka. Bishoboka. Yari mvuge nuko yagabanyirije se. Ntuvuga abantu ariko byibuze igiciro. Uvuga yo yababwiye. Yababwiye $500 ku muntu. Mu gihe kingana gute? Ni doctorat honorifique. Yego. Babahugura gusa mu minsi ariko ni honorifique. Baba bafite experience y'ibyo bakoze. Umuntu rero yamuciye igihumbi na 500 aragabanya ageza kuri 500. Ndetse nyuma ngomeza kubavugira agera kuri 300. Doctorate in ministry, in mission, in divinity. Bahabwaga doctora mu buryo butandukanye.
kuko bose siko bafite experience mu bintu bimwe. Hari ababaye abarimu ba theology, ico gihe twari kumwe nabo bari kuzihabwa, ariko utekereza ko byatewe n'iki? Ntekereza ko byatewe no kudaheza agaciro. Bamwe babaza ngo se doctora ngo izabafasha iki? Mu by'ukuri n'ibyo bibazo babaza ngo si doctora ngo se ngo dutanga 50,000 ngo izadufasha iki? Tuzayagarura ryari? Ariko bibaga ko hari ahantu batokomanga batayifite, kandi hari ahantu wokomanga uyifite gusa ugakimirwa byihuse, kuko wabibonye none hari abahawe bagapfukama bari abagabo bose bakagira kuriya no kugusukaho amavuta yo gufungura imiryango. Yes, hanyuma rero wenda tunagana no ku musozo, uru rupapuro ndabona ruriho n'umukono wa noteri. Ubwo rusobanuye iki? Iyi niyo masters nakubwira muri biblical counseling psychology cyangwa se muri psychology. Yego ni masters muri psychology, ni iz'imyaka 2 guhera umwaka ushize nibwo natangiye kuyiga. Nari ndangije licence muri theology, ndavuga reka wo kwigana counseling cyangwa se psychology kubera kubona community yacu. Nakunze Gitwaza cyane nazantegera, yaravuze ngo ntaba psychologue tugira, ariko twaje turahari. Ngiye guforma benshi, nahawe rupapuro rukwemera gufungura no kwigisha, vuba ahangaha nzababwira. Yego, hanyuma rero wenda tugana ku musozo, ijambo wenda rya nyuma cyangwa se uburyo ushobora kugaragazamo ibyishimo by'uno munsi ku ntsinzi yawe n'izo mpamyabushobozi ufite, wumva umerewe gute? Numva merewe neza cyane kuko ntabwo aribyo byanzanye muri Kenya. Najije muri processes yo kuja hanze, ariko hamwe n'umwete cyangwa se hamwe no gushaka kugira icyo mpinduye muri community, nagiye ndeba gap zihari bituma niga. Rero kuba ngeze kuri uno munsi nubwo byantwaye ubushobozi bwinshi, bikantwara umwanya munini, bikantwara igihe kinini, ndetse na business zanjye nakora ku ruhande zimwe zagiye zigira ibibazo kubera umwanya munini nabaga niga. Rero ndishimye cyane kuba nabonye nemerewe kuba professeur wa theology muri Kenya. Iyi ni alliance, ibi byose mbibutse ko nemerewe kwinjira muri team y'aba professeur muri Kenya ba theology. Nemerewe kwinjira muri team y'aba mediator, office y'aba mediator muri Kenya. Nemerewe kwinjira muri office y'aba counselor cyangwa se y'aba psychologue bemera Imana muri Kenya. Izo kansu zose ubu ndazemerewe. Rero ndishimye cyane. Reka tugushimire. Ikindi kandi nageze ku nzozi zanjye. Yego. Kirangiza secondaire numvaga nziga ibintu bitatu. Numvaga nziga ICT natangiye kandi narayize. Yego. Ndayirangiza, mfite licence mu rugo, ndetse by the way ndashaka kuyihindura mu Cyongereza kugira cyari mu Gifaransa. Yego. Icya kabiri cyari ukwiga theology, nayo narayize. Icya gatatu cyari ukwiga amategeko, ariyo nahinduye mu bundi buryo bwa mediation. Rero inzozi zanjye zibaye impamo, nazikabije uno munsi. Turagushimiye, wakoze cyane kandi courage, congratulations. Ubundi kandi uhugurire n'abandi, ubundi kandi n'ayo mashuri tushikega ngo urambike ibyete, ngo birambike abandi bakeneye kumenya ubwo bumenyi nabo bazabubure. Rero inshuti bavandimwe mwadukurikiranye rero muri kino kiganiro, turabashimiye ku bw'umwanya wanyu mwaduhaye, muri abantu b'ingenzi. Hanyuma rero abandi bantu bose bagira ibindi bintu bashobora kuba bashaka kumenya ndetse no kuba basobanukirwa, bazakwegere. Uburyo bwo ari bwo bwose, urumva ko ari uburyo bw'amategeko ufite aho uhuriye nabwo, ari uburyo bw'itorero hari ukuntu uhawe ugenda uhura nabwo,
buri kimwe cyose abantu bazakwegere, bazakwigiraho byinshi, bazagukuraho byinshi. Rero namwe bavandimwe turabashimiye. Hanyuma rero n'ubundi nakagaruka ni kuri bya biganiro n'ubundi bisanzwe kuri Two Brothers Official.